Sanibonani bazalwane. Namhlanje emini egameni eliphakamile lomfeni wami uKristu Jesu. Amen. Haleluya. Baphakamisa izandla abajabulile. 2026 here we come. Hallelujah. Here we come. Hallelujah. Siyabonga bathandekayo. Mfosimelani kahle usizwe umoya kaThixo. Hallelujah. At times bazalwane kuye kufuneke ukuthi sikhonze uNkulunkulu ngendlela practical yale life esikuyo noma lesikhathi esikuyo, singaloko sikhotha abo Joshua nabo Josepha. Let's talk now. Angithi manje kuphila thina. Hallelujah. Kuphila thina manje. Let's be practical ngezinto ezenzekayo and talk to practicality kulesikhathi samanje. Hallelujah. Ngikhulume kahle nonke bazalwane, zishayeleni nathi sinishayele izandla. Ngikhulume kahle gospelani ni well spoken, well said and well spoken, especially in izandla bazalwane. Ngithande nangalendlela ngikhulume kahle bazalwane nonke, ngikhulume kahle neozile la ngaphambili, ngikhulume kahle kakhulu. Ngithande nangalendlela ifamily yakwaRahalakani complimentana ngayo. Ngiyazwakala bazalwane, ya baya complimentana. Uyabona ukuthi lapha ekhaya kaRahalakani akudliwa amapizza namanadosi kwaphela, kudliwa nesi and then liyasherelwana, ba complimentana. Yazi Simelani, nangabe ukhuluma la ngaphambili sibheka umama ukuthi ureacta njani. Haleluya. Sibheka yena ukuthi ureacta njani. Nangabe ubuso bunyukubala siqala ukuba namadawo lento ayikhuluma manje labazalwane laba baya complimentana. Uyezwa ukuthi lento le abayikhulumayo la abaqali ukuyikhuluma njengoba bala isuke lapha endlini njenge couple babe nesikhathi sokusherelana ngezwi likaNkulunkulu. Mhlambe kwaze kwaba angifuna ukukhuluma nge-debate, angikhulume nge-discussion. Kwaba ne-discussion ukuthi badiscussile and they went into details yezwi likaNkulunkulu. And at the right time program director ongubaba uSimelani nakababisa, the timing was so perfect. It was so right. It couldn't be any other time than this one. Then never figure la ngaphambili baya complimentana. Hallelujah. Angifuna ukusho Simelani ukuthi nalaba bangasima couple. Yeah, angifuna ukusho, I don't want to drive there, but
engifuna ukusho ukuthi bazalwane kuhle uyazi kube nomoya we-peace, umoya we-sanity ebantwini abahlala together. And then lento leyo nayiza ivela kithi la ngaphambili njengoba usho ukuthi yaze yaba yinhle lento yaze yaba ake sisheleni izandla. Yes, yaze yaba yinhle. Yazi into nayinhle iba yinhle musikhulunywe isoni. Isoni esilala sivuke ngotshwala nasikhulume into enhle izoba yinhle. Ngiyezwakala bazalwane. Ukhona osenyathelweni zami umfundisi. Manje mfundisi ungakafiki sithe lenkonzo namhlanje siyenze nje informal. Kungabi inkonzo ejwayelekile abazalwane bakhulume nje okuseyifubeni zabo bakhulume kahle kakhulu. Haleluya. Ngikhulume kahle kakhulu bazalwane sibongile. Kukhona bazalwane engibhizi ngakho ngiyakhuka kuzoba isifundo ngelinye ilanga uNkulunkulu nakavumile. Amen. Kodwa namhlanje nithi ake ngenze i-foundation. Hallelujah. Angithi siku informal service senze just i-foundation ngendlela ye-parable. Hallelujah. I-parable umfanekiso mamlakhe ya umfanekiso. Manje ngingadli isikhathi kakhulu indaba yami isevesini lika Smelani omncane okhulumile la ngaphambili ngabantwana ekumele ukuthi bahloniphe abazali babo. Now mina ngisa kuwe ngithi blessing from a parent. Hallelujah. Ngizokhuluma kakhudlwana sizo ngicela ukuthi abazalwane ningilinde Ephesians chapter 6 verse 1 to 3. Nyangena ke endabeni yami mama khalakani ngizosebenzisa wena njengomfanekiso. Angithi ngithe ngenza iparable. Inkulumo yami kakhulu ibhekise ebantwini abasha nabantwana abakhulayo. Nangicala ngithi mntanami ukholwa ungakholwa uyasidinga isibusiso esivela kumzali wakho. Whether umzali wakho uyakholwa whether akakholwa kodwa udinga ngaphezu kwesibusiso esivela kuJehova udinga isibusiso esivela kumzali wakho. Then impilo yakho it's going to flow. Nawe uzobona ngamehlo ukuthi kahle kahle umzali wami wangibusisa uJehova wangibusisa. Right. Ngiza kuparable yami mama khalakani. Ekukhuleni kwami kwake kwaba nalo mzali. Right. Lo mzali lo angithi siyakhula singabafana ngiyacabanga lapha ku teenage stage. Right. Lo mama lo waba nomntwana so to say. Naka nomntwana lo mama ngelinye ilanga uhambile uye emasimini.
right? Ngoba ekhaya uphilwa ngokulima, right? Nakasemasimini kwenzeke ukuthi kube nengozi yokuthi indlu iqale ishe. Lemakhaya le kanenge kwakhiwa ngotshani, kufulelwe ngotshani, right? Le ndlu le ibambe umlilo, ngiyagijima abazalwane, but kunala ngiyakhona, right? Indlu nayibambe umlilo, by the time kuthiwa indlu iyasha, sigijime ngamabhakethi. Ekhaya ayikho lento yama-fire extinguisher nanani. Gijima ngamabhakethi, zame ukucima lo mlilo ungacimeki. Hallelujah. Right. Lo mama naye angazi ukuthi kwenzekeni, kodwa uzwile uza agijima. Nakafika uthola vele sesikhwithe imkhono, sizamile, sihlulekile, and sitsheliwe ukuthi ngaphakathi endlini kunomntwana. Hallelujah. Right. Lo mama nakafika, into eyayikhona emqondweni wakhe umntanakhe. Ngiyangizwa bazalwane. Right. Ngesipedi kunalabagama athi mahumwana uthwala thipa kabuhaleni. Ngamanye amagama, for your sake, mama lakhalakhala, umama womntwana ubamba umesi. Angazi ukuthi ngeSwati ngithini. Nisho njalo. Right. Lo mama aphudle amadoda, ngithi mina amadoda azama ukumvika. Hallelujah. Angene emnyango emqondweni wakhe into beyikhona umntanakhe. Hallelujah. Angene kuloyo mlilo bazalwane. Angene nakangena afike athathe umntanakhe. Right. Into esayenza manje esasilwela ukuthi-ke sibatime wayithu. Nakuthi lo mlilo lo ungas ngoba lo mama nakafika wathatha lo mntwana ngebhayi, and then le bhayi nalibamba umlilo, and then lo mlilo cishe kuba yiparafini. Manje nasithela lamanzi sizama just ukuthi aphume nalo mntwana. Umntwana waphuma a-perfect, angenzekanga lutho. Kodwa umama washa, wahabuka, wangabonakala. Niyangizwa bazalwane? Siku informal service angithi. Right. Nhlanhla leyo-ke umama athwalwe amukiswe esibhedlela, bamlungise abodokta, yayingekho lento, or mhlambe ake ngithi bengenayimali zokuthi enziwe ama-plastic surgery, izinto ezinjalo, ubuso bakhe. La empumulweni into engiyikhumbula kahle, kwakunamapipe, ne? Lamapipe lawa bekashintshwa, bekuba nesikhathi la lo mama bekahamba khona bathi uyoshintsha lamapipe lawa. Le mino le yayihlanganile, lezandla lezi zihla ashile, ngisho mina ukusha okuserious. Right. Uyakhula umntana wentombazana. That's why ngithi ngifuna ukwenza i-example ngawe ngoba unomntwana oyi-1, nguFaith igama lakhe. Right? Wakhula umntwana, wakhula nemfundo yamvuma Simelane. Waya esikolweni kwaseselula ngaleso sikhathi. Lo mntwana waya e-Department of Education, wafika wachaza isimo sakhe ukuthi kwenzekani. Ugovernment wathi no, will take care of the child's education until
la kafuna khona. Wafunda umntwana kwaba kuhle mamkhalakani. Wafunda nangikhumbula kahle abethole i-honors kwa-graduate-iwa kanti that's the beginning of the problems. Nakumele ukuthi ku-celebrate-iwe kuthi ufunde waqoqoda kwaba yinkinga kwaba the beginning of the problems. Umntwana wathi wema ngifundile ngenze konke abangani bami abaphezulu engangifunda nabo e-university bayeza, kodwa ke into engicelayo ukuthi uma abangani bakhe nabafika la ngelanga lomcimbi ngimvalele ngapha. Ngimvalele ngapha abangani bami bangaboni. Umama inhliziyo yaqala yakho. Ngikhohlwe lephuzu ngingakafiki lapho. Nali iphuzu engilikhohliwe. Lo mntwana nakakhula mama akhalakani abeyazi umamakhe ungisisi wakhe ungasimi mama wakhe ngoba bebahlala nogogo kulelo khaya. Right. Umama wakhe angithi lento le iyenzeke amncane. Right. Umama wakhe watshela lo mntwana ngeinyembezi. Right. Wamtshela ngeinyembezi ukuthi mntanami namhlanje uphila so ukhule ungaka kungokuthi ngafahla amadoda emlilweni ngayosindisa wena njengoba nginje lamaskala lobubovu obukhona emzimbeni wami nawuthi wena angibhekeki, it's because bengisindisa wena. Kwaphilwa impilo enjalo nalo mntwana. Yebo igrocery bekayithenga, yebo bekabanakekela ekhaya, kodwa ekutheni abangani babone umama wakhe. Lalalani, if it was me, I was going to be proud and tell the people, Guti, I'm what I am today. I've gotten honors today because of the scars. Nyangizo basabani. Lalela. Option bank kunendawo umfundisi uyayazi ngasekhaya iAventura bathile Stockton no sesilembu uyayazi ngelinye ilanga ngathatha abantwana bangababuyisa lapho nawe uyalapho mama akhalakana uhamba entabeni so enemoto imnandi nawe uhamba lapho. It's just a different place nawe uyakhona manje. My wish nangisakhula bengithi ngizothatha abazali bami ngibahambise eNoscope ngemoto ke bahambe ngayo. Unfortunately they passed on before I can buy imoto. Now batabam namhlanje emini you need a blessing from your parent. Akathalekile ukuthi umzali wakho uphansi kangakanani. Akathalekile ukuthi umzali wakho ufake uhlalo akakholwa
yazi yona le blessing oyoyinikeza umzali wakho oyithasana, Jehovah is going to turn it around. Niyangizwa badabami? Awuthi nase uphumelele empilweni uzibone wena ungcono kunabazali bakho. Sinasifika lapha singabafundisi bakho, instead kuthi abazali bakho bajabule kuthi naba abantu abakhulisa umntanethu ngendlela right, babone thina sidla imali yakho kanti bona bayalamba ekhaya. Hlala nomnikelo wakho, asufuni umnikelo onjani, asufuni asudingi umnikelo oselwe yinyembezi ngasemuva. Now ngikhuluma lokho ngithe I'm cooking a lecture about this. Ngizokhuluma nani nonke ensema university encalayo neningaphakathi nesencompletile nisebenza uNkulunkulu nakavumile. Isibusiso siqala ngokuthi uqale ngokubusisa abazali bakho kuqala. Lento le mamrakhalakala isukela ekutheni kunomfana indodana kababukabini. I was so touched the other day nabasitshela ukuthi upresente abazali bakhe ngemoto brand new tutsha wapha abazali bakhe. Ibusiso ziqala lapho bandabami. Isibusiso somzali uyasithiya. Niyangizwa bandabami? Isikhathi sikamfundisi lesi. Funda mamrakhe. Sokhuluma kahle in details. Ngoba there are 7 kinds of blessings ekumele kuthi umzali asikhulume phambi komntana phezu komntanakhe. Haleluya. Manje nathi singabazali babusmelani, we must make time kuthi labantu laba sibablesse. Abazalwane bangekho ubakhulekela abantwana bakho, ubablesse, ubanikeze ama-blessing. But the point that I'm driving ukuthi umntwana naye uneduty. It's a two-way. Umntwana naye uneduty yokuthi amrespecte umzali wakhe. Uyakholwa awukholwa, kakhulu khona nangabe uyakholwa bazalwane, akumele kuthi ulandelwe iphunga elibi elivela kubazali bakho, ubaba wakho noma wakho, kuthi uGlenn lo noma unompumelelo lo akasiphathi kahle la ekhaya, silamba apho. Ngithi mina nangabe uphila leyo mpilo leyo, uyazi uzozwa abanye bakhuluma ngezibusiso ezivela kuJehova kuthi bayabusiseka, wena ube unyathela eceleni kwesikhathi. Funda ba ngiyaphetha. Children, Yeah. obey your parents. Yes. This is the right thing to do. Yeah. Because God has placed them in authority over you. God has placed them in authority over you. Loma maloya bazalwane. Wayenalo mthwalo kuthi
lo mntwana nakangaprotect noma nakangavikelwa ngimi, nakangasindiswa yimi kulo, ngithi mina wasifahla singamadoda, wasifahla angazi ukuthi waphuma phakathi kwethu njengensipho, ngani ngoba sasibona ukuthi waze wangena kulo yamlilo, kusho ukuthi siyoluza imphefumulo enkulu. Kodwa lo mama waphula indlela wangena kunjalo, waphuma nomntwana aphila, umntwana wakhe. Now bantu abasha, akekho umuntu nangabe kukhulunywa seshelile mntanami, akekho umuntu ongasidingi isibusiso. Ugama uthe nangabe ufuna ukuseseka ngemali, nikela ngemali. Kanye amagama, nangabe ufuna ukuseseka ngani ngemoto, thola imoto, thola imoto uyonikela ngayo. Mhlambe nazizwa siyoza sesiyithuma ke. Yes. Ngebuye Nkosi, Jehova busise. What a blessed service.